tunakaa chini. Nĩ gĩcunjĩ kĩa atongoria na atwarithia a bodaboda kaunti-inĩ ya Kajiado arĩa maigĩte mĩro thĩ na gũtabania mũcemanio wa mwanya makĩũria thirikari ĩyo gũkathĩka mĩtaratara na mawatho ma gũthondekwo kwa marima ma gũkuĩra athii, makiuga wongerereku wa marima maya nĩ ũracũngĩrĩria ũbaguku wa ũgitĩri gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Vijana wa bodaboda wanafaa kupatiwa freedom ya kufanya kazi yao. Haiwezekani wewe unatoka from nowhere unakuja unaingia kwa bodaboda unaanza kuuza stage sijui 1500 2500. Hiyo haiwezekani, na sisi kama viongozi tumeshikana na tumesema koma kabisa. Ile kitu ambayo inafanya tunaambiwa mtafunga stage ni kwa sababu tunaambiwa kila member akiingia alipe 2500, na hiyo hatutakubaliana nayo kabisa kama sekta ya bodaboda. Atwarithia aya maugĩte nĩ kũrĩ mĩtaratara ĩrĩa ĩrũmagĩrĩrwo na arĩa mareka ũguo matirathingatia mawatho maya, na nĩ ũndũ wa ũguo kũiga mĩtũrĩre yao ũgwati-inĩ. Njia moja ya kwanza, lazima ili upate namba katika stage ya kwanza lazima upitie hiyo vetting na upate kwamba hakika ya kwanza uko na kitambulisho. Namba ya pili kwamba umefikia ile kiwango ama threshold ya security kwamba wewe si mhalifu na tunakujua mahali tutakupata in case of anything. Onyo tumetoa na tunahakikisha kwamba tutafuatilia mambo kama haya isifanyike tena, na hatua ya kisheria tunapaswa kuchukua, na tutachukua hatua za kisheria. Na kwa kaunti-inĩ ya Busia makĩria ma atwarithia a bodaboda 20,000 nĩ mareganĩte na rĩendekithia rĩa kaunti ĩyo kũrĩha magoti ta onjoria arĩa angĩ, makiuga matingĩka ũguo nginya thirikari ĩno ĩkinyanĩrie ciĩranĩro iria yamerĩire. Kusaidiwa one kujengea mabodaboda stages, kutengeneza street lights, kupatia maboda driving license, wapate driving license na kadhalika. Barabara bado ni mbovu. Bwana wetu, tafadhali tutalipa ushuru kama ataanza matendo. Kwa chief officer amesema tumeelewana naye kwamba hatutaanza kulipa ushuru kabla hajaanza kufanya matendo. Kama watajenga masheds na kujenga choo na kushughulikia sisi mambo mengine, sisi hatuna shida yote. Atwarithia aya maugĩte thirikari ya Busia ĩkoretwo ĩkĩmebũgũrĩra ũthiũ na gwĩkĩra matũbaba, makiuga ciringi 10 iria meretwo marutage o mũthenya nĩ nyingĩ makĩringithania na hathara iria mageragĩra barabara-inĩ itarĩ thondeke. Wengi wanasimama katika jua na mvua, na hayo ni maneno ya shed tunahitaji. Then kuna maneno ya training so far. We haven't received any source of training from the county government as a whole. So tumejaribu kuraise hiyo pia. We will demonstrate against hao watu ya barabara. Ida Kenha tutademonstrate ili barabara ipanuliwe ama tutaifunga kabisa, so that because hatuwezi kuwa tunapoteza maisha ya members wetu kila siku, na tumelia hii kitu kwa muda mrefu. Rũhonge rũrũ rĩu rũrĩtie thirikari ya Busia gũkinyanĩra ciĩranĩro icio, na yaga ũguo to igoti tu matekũrĩha, ĩndĩ nĩ megũtabania mũrũrũngano gũtetera mũingĩ wa Busia. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mercy wa Ndia wa Mũrĩithi.